Asinivusele maswahla amahle ke nalamuhla ehlelweni Sive Siyatfutfuka. Libito lami nginJohn ngakaPhirezi Sibongo. Sesibuyile ke futhi nalamuhla benkosi lenhle kuTown khombisa ke imisebenzi yentuthuko le ndeka ke etinkundleni lesekelwe ngetimali ngohulumende welive la kaNgwane. Inkundla ye16 lebesikhathe ke siyenda ke evikini leliphelile kuyinkundla yasesithobelweni. Kodwa ke sibone ke ukuthi imisebenzi lesikhanzile ke esithobelweni iminyenti kakhulu lokwente ke ukuthi sicele ke kubuya ke eMaswatini nalamuhla sitawucedzela ke lemisebenzi yakhona ke esithobelweni njengoba ke singayicedzanga ke evikini leliphelile. Sithobela inkundla lesesifundzeni ke saselibonjeni kodwa ke inebantfu labatinkulungwane letingemashumi ke lamathathu ke nakubili 32,000. Isekelwe ke nguhulumende ngemisebenzi yentuthuko lebite ke imali engu 23.2 million emalangeni. Sabona ke naleminye imisebenzi futhi lesekelwe ke inhlangano yaka World Vision imali lengo 26 million emalangeni kufaka ke emanti lahlobile kule miphakathi ke lemine kule yankundla yasesithobelweni kwaba nemali lengo 1.2 million emalangeni lapho khona ke bafuyi bakhelwe ke indzawo lapho khona bangasima bafuna ke kuyothengisa imfuyo yabo bakhona ke kuhlanganyela khona ngileminye ke imisebenzi emikhulu entuthuko lesiyibonako kule yandzawo. Kodwa nje ngingaphawula ukuthi kuyajabulisa ke kubona naba lesivama ke kubakhetha lokufaka ekhathi ilunga leParliament indvuna yenkundla nabuchopho batikhulumela bachaza lokuthi vele kwentekani on the ground etindzabeni tentuthuko. Esikhathini lesinyenti bongakhanza ukuthi sibabona njengabantu esibakhethile sabanika imisebenzi noma ke phecelezi ngalesilumbe ama positions ukuthi nje bakwati nabo kubeka sinkwa ematafuleni emakhaya kodwa ke siyanaka kulolu hlelo lokuthi vele ba active bayasebenza bayabonakala siyayibona ke irole yabuchopho lokuyinto lejabulisanako nekuthi ke kuyafundzisa eMaswati lokuthi ingathi makakhetha ke likhethweni kumbe lo landzelako akakhethe ke labantu lesibabona ke bana leligalelo nali lesilibonako kunati inhlelo nasetinkundleni njengoba ke sitivakashela sibona ke namuhla ke kunemsebenzi we clinic khona ke lapha ke esithobelweni lokwe clinic leseyende ke umehluko lomkhulu ke empilweni lamaswati lokufaka ekhathi ukuthi emaswati sikayakhona ke kwenta bona labo covid test imiphumela iphuma ngaphasi kwemizuzu lengamashumi ke lamabili yinto lenhle lesibonako le ndeka khona ke etinkundleni siyayibuka ke naleminya ke imisebenzi njengoba ke sibonile ke sive sakhona simukela ke kudla naletinye tinto lokusho ukuthi lamaswati akalahleki letinkundleni kodwa ke uhulumende uyakhona ke ukuthi ahambe afike asibone ukuthi kwentekani ke esithobeleni kule ya clinic. Lomunye wetakhamuti takumapensane make Agata Dlamini ubonga kakhulu lolusito lokukhangedwa. Uthi kulandzela ukuthi kukhona labanye labangakutholi lokudla lababalelwa emakhulwini lamabili baye bakhangedane. Make Agata Dlamini uthi lemiti lekubhekeke ukuthi izuze njalo ngenyanga ingu 321 kodwa kuye kutfole lengu 121. Uthi letigoti letizuzako unati letilandzelako kunamthonga 1 and thonga 2 mapensane Hondo Mtimbili Mkhatsini Matvaleni Groundini nase primary. Sibonga nje kakhulu Nkosi yami sitala nemphefumulo ibambekile ngoba nale mathafeni besithi sikwentile kushe konke Nkosi yami kushe konke nje sathi sesitawuthini sesimangele nje kodwa siyambonga nje Nkosi yami lolusito ukuthi uNkulunkulu sentela umusa ngalehlobo tenkosi yethu ngoba siyakhona Nkosi yami kusitakala kakhulu. Ngakutempilo hulumende usekele isibhedlela sasesithobela Rural Health Center ngetingcenye letimbili kufaka emanti lanele kanye nekufaka imishini yekugeza tandla lekuyemetamu ekulweni nekwanza kwemkhuhlane we-COVID-19 lobite imali lengu 252,252 emalangeni. Lokusho ukuthi seyiyombili lemisebenzi ibite hulumende imali lengu 604,800 emalangeni. Kulo msebenzi wekufaka emanti lenele kulesibhedlela sasesithobela Rural Health Center hulumende usebenzise imali lengu 352,600 emalangeni wazuza sive lesingu 2,500. Kuyavela ukuthi lamathange alamandi abalelwa ku45,000 liters lesekushintsha kusebenta kwalesibhedlela. Ekucaleni bekwendeka ukuthi emanti kulesibhedlela aphele liviki lonke njengobe asichazela umnumzane Francis Sikonela lobuke lo msebenzi kulesibhedlela. Lokuba khona kwalo msebenzi walamandi kusitile ngetindlela letimbili ukuthi emanti sesiyakhona lokwagcina siphinde sikwadi naloko ukuthi noma
water noma water i-supply yethu ingekho sihlale sinawo. Nemishini yethu lebeyidzinga emanti lane pressure sekayakhona kusebenza. Itolo water asengayi improve system yakhe. Bewukhanza ukuthi lamanti le machine yethu register ukuthi kude emanti ngenxa yeke ukuthi le pressure beyingasiyo le enough. Itolo emanti water bekavele before water improve isystem yakhe vele bekasinika iproblem kakhulu ngalo ukuthi lemfuleni kuyablocka i-outage ibe yeliviki lonke kungafanani nasedolobheni lebe ukhanza ukuthi outage iba yema hours lapha kuyenteka ibe yeliviki lonke ibe for 2. But ke nyalo ngalamanti lawo siyakhona kusitakala ngoba siyakhona nalokuthi bese siyawamanage ukuthi sikhona kumele ukuthi isibhedlela sichubeke kusebenza. Umphathi walesibhedlela SITHOBELA Rural Health Center umnumzane Mathokoza Nsibanze ubonga kakhulu uhulumende ngokubafakela emanti lanele kulesibhedlela sakhe kanye nekubasekela ngekufaka imishini yokugeza tandla pheceleti i-COVID-19 screening facility. Lokungumsebenzi lobite imali lengu 252,252 emalangeni. Nsibanze uthi le mishini lefakiwe ihambisana ncamashi nemishini lesezingeni yekuhlola wona umkhuhlane we-COVID-19 uma bantfu labafuna kwati ngesimo sabo. Uthi umphumela uphuma ngemuva kwemizuzu lengemashumi lamabili 20 minutes. I-COVID screening ibonakele isidzingo cishe kuto tonke tibhedlela tahulumende. NaSithobela ke ube ekhathi kuleto tibhedlela letibonakale ukuthi tiyasidinga le structure se-COVID. So i-COVID structure yethu isita ekuthenini ema-patients ema-clients ethu aqale khona asengakangeni esibhedlela. Uma aqala ke ku-COVID structure asuke ayelwe kuyo screena kungilapho nje lapho bafike bascreene khona bathi ke nabacetha ku screena kubonakala ukuthi nangabe kukhona labadzingeka ukuthi bende iswab yekutesta i-COVID bese sebaya bekwa kulenye indzawo lapho batawumela khona ukuthi bentiwe lawo ma-swabs. So nangabe kukhanzakala ukuthi kufanele bachubeke bangene esibhedlela bayachubeka ngendlela lokufanele bachubeke ngayo. So structure sethu ngidawuthi sisita ekuthenini sibone labo bantu lesibasola ukuthi bangahle babe netimpawu te-COVID-19. Lo mphathi walesibhedlela seSithobela Rural Health Center umnumzane Mathokoza Nsibanze uthi umlandvo walesibhedlela muhle kakhulu kulandzela ukuthi saqala kwakhiwa ngeminyaka wa-1973 kanti saqala kusebenta ngeminyaka wa-1979. Uthi sibe lusito kakhulu kuto tonke takhamuti taseSithobela nemacenselo. Uthi lesibhedlela sakhe sigcinele linye lijaha lasencandveni lelinguVusi Mvoti leselihleti kuso iminyaka lebalelwa ngetulu kwelishumi nakubili njengoba langeniswa kuso ngeminyaka wa-2010. Ngemuva kwekuthi liwe lephuke umgogodla lesekwalenda ukuthi lihlale ngekulala. Mvoti uthi udzinga kakhulu lusito lweku-operator umgogodla ukuthi kumbe angabuyela esimeni. Hey, lapha esibhedlela ngisitakala kakhulu. Kulesimo lesengikuso lengangena nginiso lapha mina enyalo. Ngibona nginemehluko kakhulu ngendlela abangithanza ngayo abantu balasithobelweni. Nami ngidiva ngisekhaya. Inkinga yami lengibhekene nayo kakhulu lengikhathatako emoyeni wami kwekuthi uma ngingathola i-ID nesitifiketi umoya wami angathokoda. Ngoba bonke laba engitalwa nabo abanato naleti impepha nebatali bami bebede leti impepha. Cabanga ukuthi uze ube ngumuntu ngaleti impepha. Lama-IDs ayafuneka vele empilweni yami kakhulu. Ngajabula kakhulu ngayithola le ID ngoba ngingakhona nami ukuthi ngikwadi ukuthenga ama-apple nabobhanana kule mali yesincephetelo. Kuyevakala ukuthi umnumzane Vusi Mvoti lona lokuthiwa bekadvume kakhulu ngekudlala ibhola kulelinye licembu lakhona eSithobela, iSparrow Football Club, ngaphambi kwekuthi likhubateke.
Selixoxisana nalo msakato leli jaha lithi alinabani ekhaya longalinaka kungako nje selagcine selifana nesakhamuti salesibhedlela ngoba sona siyamnakekela mihla yonke. Lithi lide ngisho nesitifiketi sekutalwa lelithi lokho kufaka linyeva ekhathi ekutheni lingayitfola nembasha yesibonelelo salabakhubatekile. Ngakutemfundo dinyenti tikolo letingephansi kwale nkhundla yasesithobela letizuzile lokufaka ekhathi isikolo lesincane iMakhwekhweti Primary School sona safulelwa luphahla kulandzela ukuthi kuphephuke emaklasi la12 ngeminyaka wa 2019. Lesikolo lesincane iMakhwekhweti Primary School kuthiwa saqala kusebenza ngeminyaka wa 1987. Sinabo thishela labali10 kanti bafunzi baso bangu 330. Cishe onke lamaklasi kudebo class lela sala balungisa onke ngoba abephephuke onke. Khona la beswakhile amasha nangala ngendansi nje langa. Sawakha ke nawo ngawo la kucala nje kuphephuka kakhulu wona. Angade usikwendekani ku nalanga kagoqana ke lana nje bekuphuke ngisho emaplango akhona konke kulanga la emaklasi kunganalutho. Weta ke micro wabuka wasakhela nkosamzali thola usito wa renewa kahle kwaba kuhle basakhela ngisho la phansi lana nje lokwendiwe nje la ku brand bekunganjela bagagabuke yonke into kepha basentela nyalo nje sikahle sinako konke sishoda nje lokushoda ko ngiyangibona sekushoda la ngekhathi kuphela bantwana etitulweni la ngaphandle cha kuhle kakhulu nemithoyiki lesishoda ngayo emaklasi nje alungiswa kahle kakhulu kuhle nje kuyabukeka basimpendela bafaka konke nalama glass lona sibona sihle sinjena nje silungiselwe ngumicro basimpendela konke nje uhulumende simbonga kakhulu singacetsi ngendlela lasentele kona ngoba basuya renewa konke bese sisidzala sona nkosami lesikolo singaka renewa siyacala naloku renew kungako nje lesiphepo safika sathatha kalula sekushona leminyaka yakhe semize leminyaka sakhiwa lesikolo solo sakhiwa zana sike silungiswe. Thishela lomkhulu kulesikolo iMakhwekhweti Primary School ubonga kakhulu uhulumende ngekusekela lesikolo sakhe ngesikhathi siphephukelwe luphahla. Uthi lokuphephuka kwalolu phahla kwendeka nje sebatocala kubhala luhlolo lwabo. Uthumisa uhulumende futhi ngekuthi abakhele tindlu tabothishela. Uthi emaphupho labanawo ngalesikolo ukuthi bacale bafundzise tifundvo tekupheka i-home economics kanye netekulima i-agriculture. Kusho ukuthi sagijima tonke tindlela sifuna ukusitakala sasuka saya ka-micro sawufaka lesikhalo siyambona na-micro ukuthi amthiwa sukumele etulu ngalamakhulu ematubane wasisita sikolo sambona enta incumbi wafulela waphindze futhi micro wasita onke namaklasi wafulela wafaka ivalo wafaka amafastelo waphindze futhi lokunye walungisa nemabhodi ebantwana la kubhalelwa khona kuningi kakhulu kosamicro lasentele kona kanti angasacali nathethi ndabothisha kwala kasita khona kadzeni nalama emaklasi vele akhiwa nguwe asathi thi micro vele singabonga sithini lo mseni longala sentele wona. Thishela Zwani ubonga netinini tenkhosi lathi timbambisile esikolweni sakhe ngekubafakela emanti lekwendiwa yi-UK8 lekuyinhlangano beyisebenzisana na UNICEF. Uthi isikolo sakhe siyadzinga kufakelwa fenisi lokahle kude kuthi sivikeleke etinswelaboyeni nasemfuyweni nje lombala. Ngakulokunye letinye tikolo letizuzile ngephansi kwale nkhundla yasesithobela unati letilandzelako. Kunamaloyi High School lowakhelwe indlu yetekulima i-agriculture laboratory ngemali lengu 770,625 emalangeni. Kwazuza abafunzi labangu 485. Ngakulokunye lesikolo siphindze sakhelwa emaklasi lamathathu ngemali lebalelwa ku 800,000 emalangeni kwazuza abafunzi labali150 150. Kube naMamisa High School yena lozuze ngekwakhelwa emaklasi lamathathu ngemali lengu 750,000 emalangeni kwazuza abafunzi labali150 150. Kube naMbombotha High School
Lesikolo lesi sona sakhelwe emaklasi lamathathu ngemali lengu-800,000 emalangeni kwazuza abafundi labalikhulu nemashumi lasihlanu 150. Kube naSihlangwini Primary School, lesikolo lesi sona sakhelwe indlu yabothishela isemi-detached ngemali lengu-700,000 emalangeni kwazuza abothishela lababili nje kuphela. Kube nesikolo lesincane iEmbosi Primary School, sona sazuza ngekwakhelwa indlu yabothishela isemi-detached ngemali lengu-700,000 emalangeni kwazuza abothishela lababili. Kube nesikolo lesincane iKukhanyeni Primary School, sona sazuza ngekufakelwa emanti baka-World Vision ngekusebenzisa emandla elanga isolar panel. Kwazuza abafundi labangemakhulu lasikhombisa nengcenye 750. Kube nesikolo lesincane iMaloyi Primary School, sona sizuze kuhulumende ngekulungiselwa liklasi linye ngemali lengu-450,000 emalangeni kwazuza abafundi labangemashumi lasihlanu. Tikolo letibalelwa eshumini nesihlanu 15 tona tizuze kuhulumende ngekufakelwa emathange ekugeza tandla emetameni yekulwa nemkhuhlane we-COVID-19 pheceleti the installation of COVID-19 hand washing facility worth 35,000 emalangeni each school. 15 schools for SITHOBELA inkundla. Ngetulu kwaloko sikolo lesincane iMabhensana Primary School sona sizuze ngekwakhelwa indlu yekuhlala bothishela i-admin block ngemali lengu-850,000 kwazuza bothishela labalishumi nesiphohlongo 18. Lesikolo sakhiwa ngeminyaka wa-2008 ngaphansi kwemphakathi wakaNkonjwa. Sinabothishela labasiphohlongo 8 kanye nebafundi labangemakhulu lamathathu 300. Lilunga lelikomiti lalesikolo Make Sara Mamba ubonga lolu sito lwekwakhelwa uthi bothishela bebasolo bahlala kulinye ligumbi lelincane kakhulu uthi bebaminyetelana. Lesakhiwo siyasita nje kakhulu ngoba bothishela bebahlala kabuhlungu noma ngabe bahlangene lapha kuleya ndzawo lebebahlanganela kuyo bekungasi kahle ngoba nekudla kwabantwana vele nje bekungasisafe nyalo sekutaba safe nje kakhulu siyabonga kuhulumende. Lilunga lephalamende lenkundla sesithobela umhlonishwa Bhekitshe Dlamini utvumisa inkundla yakhe kanye nahulumende kulomsebenzi lawendako wekuletha intfutfuko. Etikolweni usitile kakhulu emaklasi lawakhile kunesikolo nje lebekude sona lapha Mamisa High School umakhile micro projects usakhile sosikolo sihle siya operator nyalo sikhona futhi lesifuna kusakha nje umnyaka ungapheli nginalo lithemba ukuthi kuthi kucala umnyaka lotako tabe bagijima abantwana eclass ema high schools angu-8 ema primary school angu-15 kule nkundla yasesithobelweni. Siyabonga nje kakhulu ukuthi siyakhona kusitakala sakhe la ngoma admin blocks sakhe tindlu tabothishela stakha through RDF stakha through micro project sibulala emabhodlela kakhulu ku micro project ukuthi angaphelelwa ngemandla naye uhulumende ngala ka RDF akachubeke asiphe le mali ngoba le mali uyabapha labantu abadzala lemakhaya ukuthi abaphile ngale mali ngoba this is a grant. I-grant ke imali lobapha yona abantu lengaboyi lengana interest. Siyabonga nje lokuthi uhulumende asibambise lapho nebantu abasukume ngaphandle kokwakha takhiwo letifana naleda abasukume abantu bayawenda emabhizinisi kubonakale kuphila ukuthi kuphila kutawushintsha. Siyakubonga kakhulu lokho kakhulu msakado wami siyethemba ukuthi sitawuqhubeka sibambisane. World Vision uphinza wasita wasichasa futhi nangaletinye imali lapha eKhanyeni Primary aphophoma emanti bewalukhuni lapha kulesa sikole ayaphophoma nyalo emanti bayanatha nebantwana bekumadima kuphila. Kunelidibhi lelikhona lapha eMphandzeni nalo lihle bayaphila bafuyi. Kunendali lekhona lapha eSithobelweni nayo futhi yaphila ngaphansi kwa RDF. Siyakubonga lokho kakhulu. World Vision sobonakala soyahamba eSithobelweni uyathutha eminyakeni lesiya kuwo. Awu nabakithi kube ngiyadentela kube ungewami ngangimfaka ekhikhini angana uhamba ngoba ngiyadibuta lokuthi le mpilo asangekho World Vision njengoba bekasita kangaka itawukhona niqhubeka kodwa nje siyathi lokuthi impilo yakhiwa uNkulunkulu. Ngiloko msakade sikuphethe ethi indzabeni tasesithobelweni siyethemba ukuthi
utawuba kahle siqhubeke baqhubeke abantu baphile for the achievement but achieve abantu develope nayo inkundla esithobelweni ifane netinkhundla letikhona emadolobheni kube kuhle kube nje ya siyethemba njengoba ngisema ngibuka nemaphepheni ngabona ukuthi awu ngathi sowujudane naye uhulumende nekwakha umgwaqo wesithobelweni Nkosi yamafane nawo wakhe sesafa kukhala ngalo wamgwaqo ukuthi nawo mane ube muhle kube melula kuhamba ngoba mase kukuhle umgwaqo nawe ama-investors bantu labafuna ukutshala imali batawuba baningi labatawuda enkundleni esithobelweni sikhone nathi kuphila njengalabanye bantu. Imisebenzi yentuthuko ke enkundleni ngenkundla iya ngekwehlukana njengoba ke sibona la enkundleni ke yasesithobela kwakhiwe ke tikolwa ngawuthi ke busaphasapha tikolwa ke letizuzile letakhiwe kwakhiwa ke netindlu tabothishela tilishumi ke nesihlanu kuyaqalisa ke kulolu hlelo ukuthi sibone ke intuthuko lehambelana kakhulu nenhlangothi lwetemfundo njengoba ke sithobela ingathi ke imali kayitfolile ke kulo 23.2 million kuhulumende imali lekayithathe ke wayihlanyela ekuqiniseni kakhulu ke luhlangothi ke lwetemfundo bekuyinfo ke lethumisekako bantwana sebafunda ngcono kule datikolo bafunda ngcono kule yandzawo nabothishela banetindzawo ke tekuhlala staff room naletinye ke tinfo letiyahlukahlukene kuyajabulisa ke futhi kubona ke naboma ke njengoba ke emalungeni emakomiti uyababona ke boma ke njengoba ke sibonile la batikhulumela lekuyinfo ke lesikhuthatako lokuthi bomake bangasaleli ke emuva etindzabeni tentuthuko nabo babe nelive etindzabeni ukuthi le live lingaya ke kanjani ke embili sitawuchubekela ke embili sibuke nje sesiligocota ke lihlelo njengoba ke sithokota kusho lokuthi Minyeni kakhulu lemisebenzi yentuthuko leyendekile lalo kufaka ekhathi ke imisebenzi lesekelwe ke inhlangano lengekho ngaphansi kwaHulumende ikakhulu kade ke inhlangano ye-World Vision lekhiphe ke lo 26 million emalangeni kusabalalisa emanti lahlobile kule yandzawo kusemgomeni welitiko letempilo namhlahlangene ukuthi ke emaswati nemhlaba wonke jikelele awadle emanti lahlobile imali lekhishwa ke ngileti inhlangano letingaphansi kwaHulumende letingekho ngaphansi kwaHulumende kule yandzawo ngo-35 million emalangeni sesibala kumbe nekwakhiwa ke kwemigwaqo leyenta ukuthi kuhambeke ngcono kule yandzawo kodwa nje kafishane sesigocota sitawubuka lemisebenzi yentuthuko leyendekile leyendiwe ke nguhulumende welive lakangwane ayikhipha ke imali esikhwameni sakhe emaswati langeke ke aze ayibuyisele ke emuva njengoba ke sivedile lokuthi seyiyonke ingu-23.2 million emalangeni kufaka ekhathi ke imali engu-600,000 emalangeni kwakha ke SITHOBELA Rural Health Center imhlathuze bridge kuleli bhohole lakhiwe emhlathuze delibiteke imali engaba nganga 5 million emalangeni kwakhiwe ke naletinye ke takhiwe kufaka ekhathi ke electricity schemes khona ke lapha ke esithobela yini kakhulu ke imali masicathanisa naletinye ke tinkundla njengoba khona ke siyabona ukuthi kukhishwe ke imali lengo 7.3 million emalangeni kwase kwakhiwa ke nendzawo njengoba ngengaveta ukuthi bafuyi mabafuna ke kuyothengisa ke tifuyo tabo bakhona ke kuyakhona leyo mali leyo ke ingu 1.2 million emalangeni kunivetela nje amaswati lamahle sethemba lokho ukuthi eBaswati ayakujabulela kubona lokuthi etinkundleni lapho ahleli khona le misebenzi kumbe lekaye ayibone isetshentwa yendiwa leyo mali isuke ibuya kuphi ngoba nginenkolelo ukuthi ayayibona le misebenzi eMaswati kodwa kumbe bekangadi ukuthi leyo mali ibuya kuphi ke lo hlelo leli inhloso yalo kuveta ukuthi nguhulumende welive lakangwane losekela ke le misebenzi yeMaswati eMaswati kumbe noma ngabe akhiphe lokuncane kangakanani kodwa kuyo yonke le misebenzi siyabona ukuthi kude nemali lekayikhiphaka ke eMaswati kuyesekela noma kumbe kuyisukumisa evikini lelitako ke eMaswati akithi sitabeke sibheka lapha ke enkundleni yasenkwene kuyawubona ukuthi ingabe khona ke kwentekani kwena kutabe kuyinkundla ye-17 kuleti ke lesithi icalile sitawufika enkundleni yangakini njengoba ke dingo 59 tinkundla setitonke ke event lakangwane libito lami ngiJohn wakaphileza sibongele eMaswati akithi kuba nathi ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka Jehova kasigcina sibonane ngalokudako siphilile evikini lelitako nsale kahle